Yes, hello guys. Hope everybody's doing great. Nanje meze neza nk'ibisanzwe n'abakire Emmanuel Speedo kuri skin zanyu kuri mic ya mbere ngaha. Uno munsi rero mumbwira ati mbega wewe ibintu mutubwira nibiki mbega kubera ko muzabura umunsi kuri screen ariko nizera ko mutagiye kundambirwa kubera ko turacari kumwe gatanu kuri kagenzi kako turashima rero turashima Imana na leta n'abandi bantu bakenya abandanye badushikira batwereka ati turi kumwe gatanu kuri gatanu dushimira ibinyamakuru bigiye bitandukanye bya hariya KGL mu gihugu kibanye cy'u Rwanda Kigali hariya mu binyamakuru bigiye bitandukanye abandanye batwereka ati turi kumwe gatanu abagenda bagira ama comment abagenda bagira ama subscribe twese turabakoresha respect Ega nimwe mutuma tubandanya dukorera abamutariko mabitwereka ibintu yavyarayanga ariko umunsi nabazaniye abana mwababonye mwamaze kumenyera n'ubu mwaramubonye ariko nabazaniye n'ubundi hariya reka nkoreko ntaco ariko banzurinde basimaze mpeze gupresent itokozo ukuntu bayita munobe ngo nimanga cyebukundebe hariya bavuga Okay, ndeka araza kubivyivugira mu kanya gatonya rero kebukindebe rero bakunze atasi Stop Ministry TV uwo munsi nabazaniye abatumire bashika kuri bane karabuka Imana amaze kuba umusangwa nabandi batatu abantu ameze neza ba BJ hari indirimbo muri imvyo aho yigeze kuririmba kera muri za 2012 yaririmbye ngo abatoto abadada ba BJ Bujumbura Burundi rero reka mukanya cenza ndababahe ndababwira ati mubana mudukurikira ndababwira umwe wese arivuga mugabo hivuga imfizi umwe wese araza kuvuga yitwa gute ibintu nk'ivyo n'ibindi bigiye bitandukanye bibazo tuza kugenda tubabaza gatanu kuri gatanu reka duhere hariya kuri Karabo kubera twumva nyene n'ibintu byo kuturenza amajwi byabaye byinshi Karabo welcome icyo nshaka kubwira abantu kuvuga ngo ni Karabo k'Imana bikanyanye bita coffees bisomatike bita bakame papa wa star nije papa wa star kwisi papa wa star boss ariko ikintu nshaka kubwira abantu nuko ngiye njana gusezera natashi wacu abarundi bye badusezeye ariko uzagaruka ndagiye babanze baze kubimbwira nimba barankuze muri comment ndimo ndakora ko mbona birimo ku birarebwa neza ariko mu comment nkazigura baze kumbwira nimba baranshi tubandanye hafi yawe turakwakiriye nawe murakoze cyane ku bantu batakuzi mwitwa gute nitwa Emeline asanzwe akora iki mu buzima bwiwe asanzwe akora utwiwe nyene uri mwiza ariko murakoze Karabo wamwise akora utwiwe yaragiye turagwaye ikaze muri Tarsis Stop Ministry TV murakoze cyane ahandi hari umuntu yambaye ibintu vya rouge hari yaguma yikora kutuntu nta uzingo nibiki turagwaye ikaze kandi urana umusheri wasimbuye ngo muri kumwe ndabaramukije cyane bakonze ba Tarsis TV kubanzi ne Karine ahambo kuba kuriko barakubona kubatakuzi kuba ariko barambona munzi ni Karine kandi agarutse uko sheri wande hajure sheri wande kumenge twarahebanye we wambiye unteranya n'uriya musheri wanje uriya musheri wanje twiriwe twashwanye kubera wowe none utangiye kumbwira uti Karabo k'Imana jewe ibintu byo kumbwira ngo uri umusheri wanje urankunda cyangwa n'unkunda mukanya nta message ndagufataga urankunda n'unkunda nagohebye karabaye sheri wowe turasubirana uranyemerera karabaye none arahiye uriya niwe twabye uyu turaza kubyinira ingwatira ndaza kumusaba imbabazi ndamwengenjiga musaba imbabazi yitwa Shasha uyu niwe turi bukomeza uyu nguyu yarankunze cyane ejo bundi nuko ikintu twapfuye nuko nabonye hari umuhungu wigeze kunyura haramubwira ngo afite ibisusu byiza nawe arishima mbona sindamubwira ni wowe ntuzanteza abantu ntuzatuma abantu bandeba mu kabongosho wowe nimba naragukunze wowe
nkayemera kuti ibintu byose i Kigali mwaza kukureba BJ Kiejeri arya ntago ari Kigali BJ Bujumbura ugomba kumva urukundo rw'agahata urukundo rwo guhata ankunda kubi okay reka tubandanye musanzwe muzi Karine canke Happy ibintu nk'ivyo happy mwamubonye ko yambaye umunsi ibintu vyahuje kandi koko ntakunda kuvyicara kandi akunda atari na Sevanandi bibaze vrema kandi ahantu akunda kwicara urabona uko nyene yicaye na la fois passée yicaye uko nyene guys umunsi mwe nzomubazana ndamubaza kubera ko ukunda kwicara uko reka tubandanye bamwe ntibanibaze ko atamaguru mfise wava bibaza ngo waramugaye ndayafise mu gihe twanagendaniye ntabwo yigeze mbona amaguru ufite amaguru magendane mu gapusi nanjye ubwo warunteye ubwoba okay guys reka tubandanye twipresenta je murabona uyu munsi nasungaraye niko bavyita wasungaraye nicaye hejuru sina nahebe yabashitsi uyu munsi nahebe yabashitsi abakobwa bicanye nabo hano wicaye hejuru mu kanya biraza kugukomerana uyu munsi nahebe yabashitsi ntari bivurema ndihangana umunsi nahebe yabashitsi nahebe yabashitsi kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza hama urabona cameraman atarimo arakora yabonye neza cyane sinzi uwo yabonye n'ahari wambaye cameraman idarimo arakora yameza amazi reka twakire n'undi kuri muri kamera ibintu byo gutangira kumira amazi uranye nabanze yihanganira nawe tuzomuha umwanya behind camera twagwa akazi kukuza kudukamera bo urabona aba bakobwa bameze neza bashiye utangiye kumira amazi utangiye kwifuza ibintu bitaho mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu yumuvema karabarabaye pastor dakeya okay guys reka rero tuce duha uwundi nawe ngaha hasigaye mude mwiza nyene reka tumuhe kugira ngo nabashobore kutwibwira baramaze kumenyera kuri screen za Tasitso ku Ministry TV iyi presente nawe nyine asanzwe karibu murakoze cyane nanjye niga kubera naje kongera gusuhuza umusheri wanje Karabo K'Imana asanzwe anancamwe hari abantu yazanye ngaho ntarinzi ariko arancamwe ariko mama nagambwa nabaka kungiye abakutse ako nabo nago ndayikwaka ubi wa musi nanjye azabakuze wariye ko kara nagiye bakuze wewe ushaka kunsenya nakunda wowe ushaka kunsenya kuvana mukane ushaka kunsenya ushaka kumenya mukobwa ukaza ukanyisomeshwaho ukama bizuzi raho za fake zimeze nk'ibirere unkati hano tugeza muri kwashobora kuba baravye Tasitso ku Ministry TV ubunyene kumenya ku izina ryande ku bantu bashatse bamenya ku izina rya Tasitso ku Ministry TV reka ngo wamwe dondo bwa ngo musatura wamwe kanyanga wamwe bakumenya ku izina ryande rya Shasha Yes mwese ndongeye kubaha ikaze muri Tasitso ku Ministry TV nizera ko mwamaze gutanga kubona ko umunsi kiganiro kiza kuba kimeze neza reka dutangurire hega basha reka dutangurire kuri Karabo K'Imana nk'ubisanzwe kubera niwe twanatanguriye umunsi Karabo K'Imana bavuze ngo baje gusezera nimba abasheri bawe nimba ari ntumbaze mbega Karabo K'Imana ugiye kuva mu gihugu cy'u Burundi ugiye gusubira mu gihugu cy'u Rwanda uba wiyumva gute kamera hera hanga kuri iki cyuki cy'igice ugenda uzengurutse bamenye ko ndakunzwe ndigikindi yakongera ngo wenga karabongo nyakongo mwingo mwe waba boto yungu yankunda n'uyakunda n'uyarabunda naba bandi batazi uwavuga ngo karantago nakane jaba ndakunzwe hani Bujumbura ndajya kurya bakandisha bakanywesha bakakoza kamera edu ese bimeze bituwe ko kamera utavuga ko kamera bivuze kutavuga wamwe musaturamana wamwe mbutavuga bibiti ko mbizi kuri umukameramani wa kamera ba Dramati wa kamera ba B-face wa kamera bano batipe bose bakora muri iyi Bujumbura bite kutavuga ngo ni kamera nta kibazo yihorera ngo kunyihora none ubifite abantu baze kureba ziraniro ziri kuri screen ugushaka
baze kubaza aho uri batange nimero bagukoresha. Ariko mu by'ukuri ndishimiye kuba nongeye kubona abakobwa bameze batya, ni abakobwa beza barankunda. Bon reka nsobanure kamera uhere kuri uyu nguyu niwe untunganyiriza imyenda yo kujya koga, uriya antunganyiriza ibyo kurya, uyu nguyu niwe tuba turi kumwe mu buzima bwa buri munsi. Ntacyo mvuze ariko dukomeze mwihangane. Karabo k'Imana biboneka ko waciyemo inyuma madame wawe mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko rero reka nkubwire nawe ibintu byo kuvuga uri seriye abantu bakagenda muravuranije, kuko abakobwa urabizi yuko amateka yanjye nawe abakobwa urayazi. Uyu nguyu ejo bundi yaje yarwaye ngo icyo bita mu indwara y'urukundo, subizi aturuka hariya hose za Rumonge nimba ari Rumonge hose avuga ati karabo muti ngwino wicaye hano turamukuze. Uyu nguyu nawe aturuka hariya aho bita Rwamashyongoyo, ni Rwamashyongoyo waturutse esha, aravuga ati karabo namubonye ntabwo rirema sindi muryame. Muramubwira muti tuza nawe turazikuzana karabo. Uriya we yaraje kwamira ku rugi rw'iwanjye rwahonda, uraza kumbwira impamvu buri munsi ubura ku rugi rwanjye, ikamubwira nuko ngukunda ariko ndabemera cyane. Wiyumva gute kuba ugiye kuva hafi y'aba bana bagiye kuva mu ishuri ry'ubuzima? Kuba ngiye kubavaho genda gake, ni ibintu bisanzwe. Bazaza kunsura nafasha na nimero yabo. Mu Rwanda haragendwa shaka, muzaze abana banjye uko bareba nk'inyama barebe, muze musura Burundi bantu w'Imana. Dirugiye kwando murareba neza gusa. Karabo katubanaje kugaruka gatonya kuri wewe, tubanaje gatonya kuri Emeline. Yes. Sebana ngibisimo ukaze ya Emeline, bavuze ko muzima bwa miso usanga ukora ibyawe. Ubwana ikibazo cyane babonye bite muri studio? Hameze neza kose. Ego. Lega. Burya Abarundi baretse kuri nyine bashimira ibintu batangishije. Hamwe mu mace gutumye mugabe. Ego. Ndashaka kugaruka nta kwikorana. Emeline mu buzima bwa misi yose n'ikihe kintu kimuneza? Kuririmba. Ego. Ndashaka kuririmba. Ego, ndakunda kuririmba uturirimbo tw'Imana. Ego. Jewe ndi umukristo. Ego. Ndi umwana wa nyuma niko babivuga, umuhererezi. Umuhererezi mu bana bangahe? Ni bucura, babita bucura Mu bana 10. Ni macumi. Uramuhamagara ngo sheri oya wibuke ko na jenali nagukunda ko uri kumwe n'abakobwa b'inshuti zawe. Ni ibindi bibazo kuko wumvaga uzurabanga amatwi Ariko bumviseko aratuvanga. karabakaza humura. Ariko ufite Umusheri ndimirije kumuronka. nawe ufite Nzomurondera bukewe. kandi reka nkubwire yuko nakubonye kubenga, ushobora kubenga kuko ukuntu urimo urareba ubundi abakobwa bareba icyoroshye mu Rwanda ko dukunda ukoroshya amaso, ukoroshya indeba, ukoroshya iminwa, ukoroshya buri kimwe. Nako iminwa byo yihorera yoroshye byo ntacyo bimaze, ariko boroshya kureba ukoroshya iminwa. Witwa macumi Emeline?
oya gusa bisa nkabyo ariko iryo ntaryo bompamagara je nitwa kwizera kwizera Emeline Edu Karao Edu twamuronke ariko urampamagara Edu nimba yasinzire hari ariko ndavuga wewe kaberetse baze dutonda niko ndavuga Edu twamuronke kaba gutongana namwe igini hari Edu wamubonye yasinzire aba bakobwa uri muri abo ukuntu bareba inyana mu Rwanda niko rikunda kuvuga ya bosco yagiye mu mavuta ibintu byacanze kamera yayiretse komeza niko ndumubwira Edu turamuronke nawe nyene atangura atanga imitoro ayitange heye ka bakobwa bose arabanje bambaze abakobwa bose n'abandi Abdumurasi uramuzi basaraza gusaba nako sinda Abdumurasi ariko abakobwa bose baraza gusaba eji agusabe mu mukiza aba saba musa basegewe muje impuzo rubibi nabo arya babiro ikibanza giburi gahunda abakobwa n'abandi narabavudikiye navuye mu Rwanda ndababona hanga abana ibyo byagiriye mwaje nawe ni umukameraman ukomeye naje kwishakira ya Emeline murantu nakubwira nyene ndabaza kugira ngo menye umuntu wavuze ko usanga ukora ivyo ariko mu vya gukora ni kiye kintu ukora cyane uvuga uti abantu bandondeye cyane bashaka kunteza imbere mu byo sanzwe nkora barashaka dandaza dandaza nyene ibintu nyene karabatanguye guhindura ni ibintu bito ibintu biko byihezo sigura ibintu byo kurya basi ibihe ibintu byo gufungura ibiki bafungura kwa ninde bafungura injya z'abakuze shawa we harije bafungura injya z'abakuze sobanura ibintu jema basaba muri cabinet technique bamu karabo atore microphone mu ntoki we umva we reka nifate reka microphone reka nagufashe kubera uri murambira ngo uradandaza iki ibintu udandaza kutabivuga ku mugaragaro ese kandi undi n'umukobwa wiyoboye udandaza iki none udandaza iki ese nyene katamutaye fise ni wonyongereza umutaye taye ngo nataye mfite taye ni igiti cyane taye dore mu Rwanda tuzigira ibi bintu babyegere hafi y'ibisusu taye ni ibiki mu Rwanda bavuga amapistole reka mubwire rero wa mukobwa bimwe usanga bivyimbye aha utambutse bizaberagira Bresi urambira ngo nta mutaye mfise reba imisasi yanjye iyo yonyine itera amafaranga ibisha wabonye abantu gusa wigeze umuntu ufite imisatsi oya nawe nabonye fasha mikoro mwiki fata gato iyo hani Burundi ugeze uno kituza nk'iki giti cyane igiwe nije kibamba nije kizigenza nije kamera wabonye nakubonye pe ukakata gufata neza n'abasore bananiwe abasore b'iki gihe bari muri kanyanga bari muri saturamano bari mu butabuta bari muri za muza za shwagara barasaze barwaye mu Yesu ni twase kuba ikaje murakoze cyane gakubandanye gatoya ngaho kwa Karine yabyo message uza ngaha tubira kusanga kwa message ugira defizaje uratubwira n'ukuntu ushobora umuntu ashobora kukuronka ku manimero agiye atandukanye turasubiye kuguha ikaze kandi ahubwo nyibutsa burya hajya nari nanaramukije sinzi ariko wewe wamwetu ubwonko meze wamwe uravuga ngo wari waramukije twaze kukwakira mu kiganiro kigeze mu minota 10 y'ingahe uravuga ngo ntabwo waramukije ibyo byatureye kari ndabaye mwiriwe na mwaramutse bivanye naho umwe wese aherere n'akari gasigaye kangana
ndabihebye oh ari wowe ntabwo ndanashaka okay turasuye kuguha ikaze kandi kara bafise amajambo menshi murambabarira nk'ubu nagenda nabyibagira wowe amva mubwire byo kwamutama banzu ndekenira mu reka nigenda nakubwire wowe ikintu abantu bakuze mu gusuka ntabwo bakuze mu kuvuga urasuka mu gusuka abantu ukabasukira iwabo ukabasukira aho basanze mu mihanda ukabasukira aho bagusanze mu kazi bahe nimero yawe ugira uncanganye aho bahari n'abasore bariko baranywa ibyo birabareba bahe nimero yawe yo gusuka ni kangahe ni kangahe 6 reka ndabibutse ku batari bwambone kandi nitwa Karine bantazira happy reka nongere kubaha ya nimero yanje kandi mu byo nababwiye sanzwe nkora hajyanene unyeneye kuri WhatsApp urashobora kuntora kuri sebutanteye hama 577 majana 974 kuyisanzwe ukantora kuri 65 hama 777 majana 771 hama 277 majana 220 nuko 2 rero jewe akazi kanje karabu ye karame ya happy twahebanye gute umunsi ikiganiro gava kigorana ariko abantu babasheri bagenda barahebana ku munsi bagasubirana ubundi munsi bikanka ariko narose unsubirira okay good reka ntituramushikira kubera unyene nawe nyene mukanya turamushikira ano mukobwa uzi kubyina ari kugibazo ngiye irambwiye ngarankunda ariko nigeze kubona anabyina mbona arakaragira isusu cyane ibintu byo kukaragira isusu yewe ushaka kunteza abandi basire kugira ngo bakunya karabo turaza kumushikira gatubanze tuvuge happy turaza kumushikira happy hama rero inimero niyo unkeneye urandondera ukantora abantu b'abadada mukunda gusiga ibintu bya makeup mukunda gusuka mukunda guteresha inzara abasore turaziramo abasore na madrede abasore na okay happy ndakubaza akabazo kamwe no kwita kamatsiko canke kibiki hamwe ivyo byose bo bikura abakobwa kavuga ati twe ntizosora kugira makeup ntizosora kugira inzara ntizosora gusuka nikiye kintu wocukora ntacambara ko ntumbaho kweri oya ntacu no kuyaranja nkatuma ntembere zivuga ku moto neko ntize wodandaza kwiga burya kwiga twese twarize happy ko turimo turatereta karabo naguhebye oya naguhebye happy n'umwana wa kangahe mu muryango happy n'umwana wa kangahe mu muryango sinumva kuntu nobivuga nanje oya nanje ntawo ndaguhaye musheni oya pu kusamasiri ikibazo rero nanje umutima wanje ntawo ndaguhaye utamvuruga mu mutwe we twakundanye twahebanye naguhebye karabe naguhebye turamushikira shasha reka tubanze tuheze na happy gato uyu mukobwa ni wamwizanye niba ubonye uko namuboye we imukobwa yaje kwicara iruhande niba ufisumba wanga ukamuhereza imiti hari azasumba wanga bikaba bituma atavuga ambwi wowe bimeze bite rindira gato turamushikira happy uri umwana wa kangahe mu muryango numva ko mama bivuga muri benshi kubera kwa mama ndifura kwa papa nkagera gatatu kuvuga hari abakora bataha shasha mvuga ko ndo wakangaye ari abakora bataha mvuga ko ndo wakangaye abakora bataha ngira uvuga kwa papa ndazi kwa papa na mama kwa papa umva bavuze kwa mama no kwa papa na mama naho biteraniye ni nkuko rero turongora turi babiri na shasha ukazura tubyara ko twese uvuga bo na so wawe na mama wawe
Uruifura? Ndifura. OK, c'est bon, très bien, merci. ndi mfura mi mtoto wa kwanza urabyumva karabo Mtoto wako. jewe sindi umuhererezi nka Emeline Merine no asha bucura. niyo mpamvu Niyo nkuze bana bita jewe bucura. desite niyo Umwanya mpamvu murampa nkuze amata niyo nshaka. Bibe. Mukanya gatonya rero cangaruka nubundi ku bibazo bigira kabiri reka ndagushimire kandi ko basuye kutwitaba ngaha kuri Tasiso Ministry TV. Barakoze. Yes rero bakunza Tasiso Ministry TV urengeze ahantu. Yes bakunza Tasiso Ministry TV ngeze kwa shasha mwamaze kumenyera alafu hapa sija bakora ikiganiro mugena muragikunda gushika kuri uno mwanya ari kumwe n'uriya musazi abapi ari kumwe na karabo k'Imana. Urumva niwe maze gushikira rero reka nawe ce tutangwa tumubaze ibibazo by'amatsiko. Okay, sorry for that ariko mbandanya shasha twagoye ikaze kandi murakoze cyane bazefata nk'abamikazi kugira kuri uzanye bafata nk'abamikazi turi kumwe biti bundi ko kitajya gufata ku kingeni nawe wifashe gutyo uri kumwe na yeye kuko ari umumenyesha makuru yaje ndagukunda she I miss you baby. Je t'aime. Nari naguteguriye n'akashaneti hano ariko ntibyakunze ngo ndonka akambero penda ndagushirira. C'est bon, oui nous kanya bifes baby. erega ikibazo nuko Dakomeye. None kubera iki yaje akambaye? kugira ngo rege kumubera uraza wambaye izaho ikadi none rega hagiye kugura akantu mu isoko usanga bakambitse ibipupe Baby. bakambitse ibipupe ubonye nariko ndavuga ndamuye amakara Yo singwe Diamond shaka. Wamufume ngo yarapfuye. Ibyo nabavuze. Kandi ndikashana. karabo ko nako gusezera ndibaza ndakunzwe mukuza mugenze gake mu kumuziki nimba utankunda ziba nako tuza ariko uvuga ngo ntabwo uzankunda aba bana wa ibintu ni muzuri ndakwemera sheri wangu itanakwita kwe we ibi nibi nizo muri muri tuvagiye kurero metizanga Nabafatiye. ariko urabona ko meze neza wambonye ko meze neza ibintu birakomeye cyane wambonye ibintu birakomeye cyane Soshohe. Soshohe. ya shasha Charlene reka cemera ku kibazo ca kigira kabiri kuri wewe kubera ko nawe duhereje ko kandi tugiye nakano bana surprise nubwo nyene tubona ibintu bana bigenda bimera fresh sana shasha karabo agiye gusubira mu Rwanda nakaye kajambo umva umutekerera yazamarana imisari ya mu gihugu kibanye cy'u Rwanda akajambo no mutekera nuko atomvanga yobona ko ari jewe kibasumba kuri bose akabona nyene ko ari jewe tugiye kuba kana ubuzima bwose. Don't worry. You don't have a problem. Huh? You went? Okay. No. Okay karabo Karine kuvugisha sinamuhebye sheri
sinaguhebye reka genda kubari nugacunga umuntu abantu wanyanze utunze ahantu ngezeho rukomeye ngo utangire umwigirisho ngo uraho unkunda iki uyu nguyu yankunze wanyaze wankateba nusabire kwari kwivugira dusubirane ngwino hano nsaba imbabazi fukama ngo mwingo ngwino ndakugirira ukugusa ngwino hano uyu ngwino banza ugakura ko baguhaye nkuye akangaka yagakwiye we nawe niba yagakwiye sumba wanga ndakagusubiza ndumva ntagiye kugukunda birenze kumukunda ntagiye kumukunda birenze ibi bintu uzanye ubundi binibiki okay Karine wimva gute kuba karabagiye gusubira mu gihugu kibanye cy'u Rwanda nakari kaja mu mva mutekereza Karabo twari tubanye neza Karabo namukunda Karabo yari umwana mwiza ariko nakunda urahonze oya ntazogaro Karabo ntazogaro tamu misi aho tazogaruka twacha tugutangira ntiwogenda oya nshobora kuzagaruka ariko nkagaruka ntashikiraga waziranye hano ubundi urumva naje kwa ni ministeri ngende umuhanzi wenda ngira ngira abantu ndi serious gusa nako kashanete nakandukagwa n'umuntu wankundaga biri serious ndagira nyine abantu bakure muri confuse so ariko mu kugaruka ngaha ntago mfite amakuru ahagije wenda ko nshobora kuzagaruka hano ariko icyo nagira ngo mbabwire nuko i Burundi harandyoheye by'umwihariko narishimye niyo nagaruka handi hantu bano turi kumwe bo bazaza navuga ngo nzagaruka ariko nta kizere mbahaye cyuko wenda nshobora kugaruka hano wenda ariko tugutumiye wagaruka ngaha tugutumiye kugira ngo uduhe ikiganiro bikunze nagaruka ariko kubera ko tuba turi muri business mba niruka ntashobora kugaruka wenda nshobora kugaruka nje kuririmba ahantu runaka bitari bube ngombwa yuko ngera ahangaha ariko abangaba nkuko dufitanye ama contact yabo nshobora kugira nshobora kubahamagara nabyo muze mudere namwe mukaza kongera nk'abamenyesha makuru ariko ikingira ngo mbwira abantu badukurikiye b'abarundi mu gitondo ikiganiro biba byiza cyane kigiye ariko mu gitondo cy'ikiganiro gikoze ndabanata ariko ndumva narabakunze abarundi kazi nakunze Shasha n'umwana mwiza n'umuntu nakenera Rwanda nkavuga nti nkeneye kugura brosada kandi atuwe nimba brosada utaza aho wayigurira reka ngiye kukugurira meet you ni n'amayinite ndashaka nawe Emma abantu barabyuka ko waje kumfata hariya kwa Sioni ndashimira cameraman Edu ndashimira benshi twabanye hano mu Burundi kuri hotel yitwa Chanceline twabanye neza yes ariko Imana ishimwe ko tutandukanye amahoro umenga ukuntu kwa dusezera umenga twohava tuvuga rest in peace ariko umenga tuvuga rest in peace ariko nyene umva ukuntu harimo emotion harimo ama emotion nyene ukuntu umenga nyene kwa dusezera ubwa nyuma oya ariko tuzagukumbura gose rest in peace ubundi ni biravuga ngo amahoro n'urukundo nuko bakunda gukoresha ku bantu bapfuye ariko rest in peace ni ijambo rikora mu buzima busanzwe tuzaba dusubiye ni musange nico kenshi biba bisigura sawo abantu barabizi kuko ari ibiganiro bitandukanye dushobora kudahurira no muri studio tubahurira hari ukora mu bisata bitandukanye ukora kuri televiziyo ugakora ibiganiro bijyanye n'imikino abantu barabizi bakuzi Emma muramuzi cyane so ndanashimira abantu bose mwagiye mutuba hafi mugasharinga ibiganiro byacu narishimye cyane byaranejeje no kuba nikura gutya suko ndi umwana babizi ndi umuntu ukuze ndi umuntu ufite amugeze muri makeya reka noneho ndi n'umugwiza tunga simfite ibyamirenge ariko kuri genda umukire ntawe nsaba umunyu uvuga ngo sindi umukire ubona aje gusaba umunyu anyomoza ubona agiye gusaba isukari anyomoza rero ndi umukire nkigurira imyenda nkigura buri kimwe nkiyishyurira umuriro w'inzu zanjye sinkodesha kandi n'abakodesha mbasabe kuzazivamo rero ndumva uko biri kose
ugashimira imana ya karabo imbere kuvuga ijambo rya nyuma ndaza kugaruka ko reka mbanze ngaruke kuri Emeline bwa mbere uhura na karabo mu mwanya twavuga nka muto mu maranye nikiye kintu uvuga ati ndamushima okay jewe umwanya tumaranye mbona ari umuntu mwiza aracangamutse muri kumwe nta rungo wogira nko wifuza ko umuntu avana ibintu nanje ndumva ko uyu mwanya twomaranye mengo ni mutoya ndifuza ko twomarana umwanya munini akazogaruka muri make ego ariko mbabarira ntuzugende ejo uzogende mu yindi somero ego ikindi cyumweru Shasha yumvise ko bagira bagukore ku bintu kugenda muri gisomene nabyumva kugenda muri gisomene ariko ndagira ngo mbanze ndebe abantu bifuza ko ngenda muri gisomene bavyandike muri comment namwe mwese murimo nawe niko ubyifuza n'uyu nguyu na Emma na cameraman etu duwari etu turabyigaho turebe yes reka mpembera ngaha iburyo bwanje kwa Shasha kugira ngo tuje tugana no ku musozo w'ikiganiro Shasha nakaye kajambo kumva ugenda ushikirije mu mwanya kari ku mutima nk'uko ibintu bisanzwe je sinashaka ko agenda kwa niwe nabona ari kibasumba canje nk'ubu none nciye ndayivuga ncanumva musozi umenga yokoroka byamurovyi canumva byase nta kundi ndibaza azogaruka canke tuzogende tujanye kano kantu kanditseho gut I miss you yahejeje gukumbura kabaye reka cyenda kabona kanditse ka I miss you karabaye yes Shasha reka ndagushimire cyane kuba washoboye kutwitaba kongera ukagaruka ngaha n'abamenyesha makuru mu Rwanda barimo barakubona nawe nuza mu Rwanda tuzakwakira kandi genda hari mfite nanjye televiziyo yanjye Shasha nagira mubwire ko humura nanjye ndagukunda icyo nagira mubwire nuko hariya mu Rwanda ubisanga nubwo wenda ugiye gusubira mu Rwanda ariko ni ahantu hagera abantu ni ahantu haragendwa natwe turi abantu nyine bakunda abantu so ni karibu anytime igihe cyose wageze mu Rwanda uzambwire n'abamenyesha amakuru barimo barakubona nuba ni haba habuze no kwakira mfite televiziyo yanjye irarebwa n'abantu benshi nanjye nzafatira kuri televiziyo yanjye yitwa Akarabo k'Imana TV so sinibyo gusa muri ndi umuntu w'abantu ntugire ikibazo kandi turi kumwe ndabizi ko nkunda pe ndabizi uyu mukobwa yamfashe neza yagiye nyine mu buryo busanzwe tu abantu babyumve mu buryo bwiza yafashe neza ni umuntu wambaye hafi akamesura imyenda cyangwa nimba ari ukumesa imyenda hano mu kindi babyita kumesura akamfurira imyenda akanyitaho bo mu by'ukuri namufashe nk'umuvandimwe uyu Karine sinzi wowe bimeze bite tuza kumushikira Shasha reka ndagushimire cyane ko wasubiye katwitaba kuno munsi wo gusezera Akarabo k'Imana je nk'ukwezi nashaka yuko yogenda canke nanyemere ko tugenda tujanye asiga atanga inkwano kubera je numva ndamushaka cyane ariko naco nizera ko yavuze ko yemeye kazogaruka guys yemeye kazogaruka Karabo yemeye kazogaruka ndibaza ko ibintu byose bica bigenda neza sha reka nkwemere ikintu hano muri iki kiganiro mfite indirimbo na Munyacuza Diegane Mibirizi warimba indirimbo zo kwibuka nyinshi hari indirimbo y'ibyo yizira umwari nikundiye nibo muramuzi cyane igihe cyose iyo ndirimbo izagira hanze cyangwa n'izindi mwemere kuzabushyira muri video okay Karabo reka dushimire na Karine kuba washoboye kadwitaba kandi yego urakoze cyane nizera ko n'ikindi gihe tuzogutumira uzoshobora kutwitaba Emeline reka nawe tugushimire kuba watwitabye uno munsi
murakoze cyane yego Karabo k'Imana akajambo kanyuma wumva ugenda ubwiye abarundi cyane cyane abakunze batazi so ku Ministry TV mu gukoresha umwanya nabwira abarundi nuko mwafashe neza barundi iyo nguza abarundi abarundi mwafashe neza okay abarundi mwafashe neza cyane arishimiye iyo nguza abarundi simba mbuza umuntu ku giti cye nguza abarundi muri rusange very happy kuba ndi hano ndabyishimiye yes ndishimye kuba ndi hano cyane abarundi nagiye mbashimire mwamfashe neza narishimye I proud for him to be here cyane kabisa narishimye cyane mwamfashe neza mwanyitaye mwanyereza urukundo cyane cyane n'abantu bari hano Emma yamfashe neza mwarabibonye ko yaje kunyakira hariya aho nari mvuye mu Rwanda ndi mu modoka ariko nzagaruka ndi mu ndege yes Imana nibishaka kandi zabikora aba bakobwa rero bose ni abakobwa bagiye bamba hafi mu buryo bwiza ariko abantu babitekereza mu buryo buri negative bino tuba tukora ni entertainment ni imyidagaduro ndumva ari ibyo Edu nawe yamfashe neza cyane ni umukameramani mwiza cyane nawe ndamushimira ahubwo ajya agira natanga nimero ye cyangwa ni abantu bajya gukora ikiganiro cy'utubwira tuyitange ko nawe ukora neza nta mpamvu tuzapromoting ibikorwa byawe mawe murabizi numenyesha amakuru wakamejeje murakoze cyane yes reka ndabashimire ubwo mwese ku ntererano yagiye aratanga reka ndabashimire ubwo bakunze atasize Hope Ministry TV it was 2 weeks turi kumwe na Karabo k'Imana kuva ari agiye mu gihugu cy'u Rwanda byari byishima ariko nyene akaryoshe nikahora mu itama nikabarundi bagenda barabivuga akaryoshe nikahora mu itama guys niko bimeze twese ngaha sinovuga ngo ndababaye kubera ntatuvuyemo nimwe ntemeje kuvuga ntitwovuga ngo rest in peace no ntitubabaye ariko twishimiye ko tuzosubira kumwakira ikindi gihe nimwagenda muri bidusaba tubakeneye kandi kugaruka n'ujya muntu tuzongera turamuzana canke twebwe tumusange mu gihugu cy'u Rwanda nzomushira zino baby ambe bano bakobwa nzomubashinzo bamushira hariya mu gihugu cy'u Rwanda dufate indege canke imodoka tumusange hariya mu gihugu cy'u Rwanda bagende bamuramutse babona haba nimba ba mu biryogo nimba ba mu gatsata nimba ba mu biki ntumbaze hariya ntumbaze bagenda umukire mu bantu batuye mu Rwanda nimba bamusi bikarato ariko guys turabemereye ko one day tuzogenda mu gihugu cy'u Rwanda tugiye kumuramutsa atangira ikirujanye kuja kumuramutsa gusa kandi ndabemereye ko nzomubereka kuri screen za Hope Ministry TV nk'ibisanzwe mwari kumwe rero n'abakire Emmanuel Speedo bane bababwira ati mubane mugira subscribe like share na comment kugira ngo abantu bose babone ati kumbe Hope Ministry TV irahari kandi hari kubwanyu mwari kumwe n'abakire Emmanuel Speedo rero mubane mugira ibihe byiza ciao ciao hasta la vista à la prochaine Ima ya kamera ni Edu ndamushimira cyane nawe abamukeneye musange hariya mu gisagara ca Muyinga arabatunganiza tangorane nimwe abikora neza amasanamu ameze fresh sana bye bye